Ngucanio ya utongoria kiama-ini kia arutani KNUT no ithite na mbere na gwithegea o mundu akigeria gwitetera uhoro wigi utongoria wa kiama giki. Umuthi kamiti nene ya kiama kiu na gikundi kimwe gia atongoria gitongoretio ni munini wa mwandiki munene Hesbon Otieno ni ugite Sossion yahagurirwo na ithenya-ini riake rikahandu Hesbon uria ni munini wa Sossion. I, who is speaking to you, who was by then Deputy Secretary General Hesbon Otieno, Agola, take the acting position of the Secretary General until such a time when decisions will be made. Kuringana na kamiti ya kiama kiu, Sossion yahaguritwo ni undu wa gukiruka mawatho na kuruta njathiri cia kiama kiu. Yeye mwenyewe anaelewa vizuri yale ambayo tulikuwa tumemwambia afanye ambayo hakufanya. Ona kuri ugo muikariri giti wa ihinda wa kiama kiu Wycliffe Omuchenyi ni ugite Sossion yakaheo kanya ga gwitetera hindi ya kigamano kia memba kiama giki kuma ituri ciothe cia bururi. Every Kenyan is bound by the rules that govern this country, and he totally disobeyed the decision that was taken by the National Executive Council. He dismissed everything. No na kuri ugo Sossion erumite kini na kwihanda ta githuki kia muti akiuga wende kwenyenywo ni mundu ugiore unyititwo baru ni mwandiki munene wa ngwataniro cia ciama cia aruti wira Francis Atwoli. I am the Secretary General Kenya National Union of Teachers, duly elected by the teachers of Kenya. Now Sossion is not only a representative of KNUT. Sossion represents the entire working fraternity in this country. Sossion will stand with you. Kama hawaelewi, we will make them to understand. Mathina ma Sossion mambiriirie hindi ria murirwo ta mubunge wa guthukio kuria kuretwo kiurio eherie ta mwandiki munene wa kiama kiu ukirikana mugarura igire ndagage imwe gucura. Ndugamano nene ni atereirwo muthenya wa rucio hindi ya mucemanio wa kamiti ya kwandika arutani TSC o mwaho kiuga ni gukarugamirira arimu hindi ya mucemanio cio. Thutha wa kigomano kia muthenya wa ira wa kiama kia KNUT na Wilson Sossion arakorwo akirugamia ta mwandiki munene wa kiama giki, riu no gweterera tu uria maundu megukorwo makigariura. Handu-ini ha Kameme TV ndi muciini wa Nairobi, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Njuguna.